ingalo yaNkulunkulu ingikhombe namhla ukuthi ngiloma phambi kwenu sihlephulelane ilivu lenkosi ngaphambi kokuthi sihambe siye emakhaya. Siyambonga uNkulunkulu losendela umusa njalo etikhatsini tonke. Ngisachazile ukuthi ngibabe umntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe ngifuna kuya ekhaya njengoba ekuseni la bathi kulangadelelwa kuyiwa kunali ekhaya lelingabonwa ngemehlo enyama silibona ngemehlo kamoya. Haleluya. Sivuleni emabhayibheli ethu izikronika tesibili sitawufunza kutahluko letimbili sahluko 33 nesahluko 34 kuletahluko leti kusahluko 33 sitawufunza libe linye ivesi lika 4 bese kuthi ku 34 sifunze abe mbadlwana khona. Sitawufunza 14, 21, 23, 24, 33 bese uma uNkulunkulu asendela umusa asibulele lona bese siyahamba siya emakhaya. Nkosi yomsibusisa. Ikronike tesibili chapter 33 verse 4. Wakha emalati ekhathi ethempelini laSimakadze. Simakadze labekhuluma ngalo wathi. Simakadze labekhulume ngalo wathi. Libito lami ngiyawulibeka eJerusalema phakadze naphakadze. 34 verse number 14. Bathi basathetela bakhipha le mali leyayilethwe ethempelini laSimakadze. Hilkiya umpristi omkhulu wathola incwadi yomthetho waSimakadze leyanikwa ema-Israyeli ngaMosi. Verse number 23. Wabatshela wathi, naku lokushiwo nguSimakadze uNkulunkulu wema-Israyeli uthi, tshela le ndoda 21. Hambani niye kungibhutela kuSimakadze, nibhutele mina kanye nensali yaka-Israyeli neyakaJuda ngalokhu lokubhalwe kule ncwadi eseyitholakele. Yinkulu kabi impukuthelo yaSimakadze layithululele etukwethu ngenxa yokuthi bobabe abazange baligcine ilivu laSimakadze, abazange bakwende konke lokhu lokubhalwe kule ncwadi. Verse number 23. Wabatshela wathi, naku lokushiwo nguSimakadze uNkulunkulu wema-Israyeli uthi, tshela le ndoda lenethumele lapha kimi nithi, naku lokushiwo nguSimakadze uthi, ngitakwehlisela inhlekelele kule ndzawo nakubantu bayo. Tonke leticalekiso letibhalwe kule ncwadi lefundwe embi kwenkosi yakaJuda. Verse number 33. Josiah wesusa tonke tithixo letisinengiso kulo lonke lelalihlala ema-Israyeli. Wena kuthi bonke bantfu labakhile kulaka-Israyeli bakhole Simakadze uNkulunkulu wabo. Ngaso sonke isikhathi sekuphila kwabo sive asizange sisuke ekulandzeleni Simakadze uNkulunkulu waboyise omkhulu. Ngiyabonga sisi. Ngicela lophethe lesizulu angifunzele 14 kukhona la lelesiswati lapha ekugcineni lengikufunako
nalo 21 ayeme kulo 24. Lapho beyikhipha imali eyayilethwe endlini kaJehova, uHilikiya umpristi wafumana incwadi yomthetho kaJehova eyalotshwa ngesandla sikaMose. Bengifuna le sandla sikaMose. Verse number 23. Wathi kubo usho kanje uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli uthi, tshelani umuntu onithumekile ukuthi, usho kanje uJehova uthi, bhekani ngiyakwehlisela okubi phezu kwale ndawo naphezu kwabakhileyo kuyo zonke iziqalekiso ezilotshiweyo encwadini abayifundileyo phambi kwenkosi yakwaJuda. Verse 23. 23. Wathi kubo usho kanje uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli uthi, tshelani umuntu onithumekile ukuthi, usho kanje uJehova uthi, bhekani ngiyakwehlisela okubi phezu kwale ndawo naphezu kwabakhileyo kuyo zonke iziqalekiso ezilotshwe encwadini abayifundileyo phambi kwenkosi yakwaJuda. Amen. Cela usibongele lona babe. Siyalibonga umsindisi wethu omuhle. Uyaholana Nkosi. Oh, Uyaqinana ngomngcwele. Ifundelwe thina uNkulunkulu wethu futhi ilungiselele thina. Abekho silabanye abantu kumele balifumane ikholekile elihle lithanzeka ngaphandle kwethu. Siphe amandla ekulalela, siphe usinqobo ekunaka. Bese kusisinceku yakho ukukhuluma ngayo phakathi kwethu. Kwendele kuhle nokubatshadwa welibito la Jesu Kristu Nkosi likhuzalo manje naphakathi. Amen. Bazalwane, sithola la sifunze khona kunengosi lebebathi uManase, inalenye ingosi bathi umina. Lamakhosi lawa lamabili, uManase umntwana waHezekiya. Hezekiya wahamba kahle phambi kwaNkulunkulu. Wathi uma afa Hezekiya, Manase wathatha bukhosi. Uma thatha bukhosi Manase esikhundleni saHezekiya, wakha ema-altare endlini yaNkulunkulu. Uma akha lema-altare endlini yaNkulunkulu, wakhela lebanye boNkulunkulu. Wenda sive sakwaJuda sikhonda kulema-altare, sikhonda lebanye boNkulunkulu. uNkulunkulu uyamjezisa, umthumelela lenye inkosi, yafika iyabahlasela, bayambamba bambopha ngemaketane, bayombeka ekudingisweni. Uma le ekudingisweni uyatisola, uyakhala phambi kwaNkulunkulu, uyamuva uNkulunkulu, uyamkhipha, umbisela emuva embusweni wakhe. Makafika embusweni wakhe, ukhipha onke ama-altare labakawakhile, uwakhiphela ngaphandle kwemuti. Uma wakhiphela ngaphandle kwemuti, uyaqala ulungisa tindzawo tonke lebetonakele, uyolungisa futhi
nelithempeli la uNkulunkulu. Emveni kwalokho uyashona yena, uthatha umntwana wakhe. Umntwana wakhe uqalela phansi, ubuyela ekwenteni lokubi phambi kwaNkulunkulu. Lithi livule lenkosi wenda lokuningi lokubi emehlweni kaNkulunkulu. uNkulunkulu waze wavuka abantu lebathide embusweni wakhe ngenxa yesento sakhe, bambulala. Mabambulele labanye bantu, bababulala labanye bambulele. Kwabe sokuthiwa umntwana wakhe, bathatha umntwana loMjosiya waba inkosi. Uma aba inkosi lo mntwana wakhe ufika uyatshintsha yena, wenda lokuhle phambi kwaNkulunkulu, ufuna uNkulunkulu. Ngila ngifuna kuya khona uma sesikuJosiya kunama-altar lamabili. Uma ubuka kule mibuso kunama-altar labe khona embusweni waMose, kunama-altar labe khona kulo mbuso lesikuwo waJesu. Lama-altare akafani, labo uNkulunkulu bakhona abafani. Embusweni waMose sithola ukuthi lema-altare labakakhiwe bangakhelwa oNkulunkulu lebendiwe ngetandla, lebe babonakala, bebakhiwa labo uNkulunkulu babekwe bese kukhohlwa bona ngesikhathi saMose. Ngoba ngesikhathi saMose bekungumthetho lobo ubekwe uNkulunkulu. Bebakha ema-altare emakhosi labekiwe kuleyo mibuso lebekiwe. Ema-altare bawakhele boNkulunkulu babo lebanjani, lebakhiwe ngibo ngetandla. Uma ubuka sithombe lesisuke sibekiwe semuntu, uma usibuka sikubukile naso. Uma uhamba kanje uyale naso ngathi sihamba nawe uma usibukile. Kodwa inkinga yaso, uma uyangale ngemuva asiguquki sibuke wena, solo sibukele. Kungako uma Elijah alwana nabaprofeti la kuze kubekwe inkunzi, uthi akubekwe inkunzi bese kutshelwa boNkulunkulu, nalo yatshela uNkulunkulu wakhe ahlisa umlilo ashisele inkunzi. Uma ubuka kokunesithombe lebe basibekiwe, lebe sibatiwe, lebe singuNkulunkulu wabo, babathe bayathandaza kuso, bayajika ngalapha, siyababuka benda lokho umlilo wangehli kushisa yini inkunzi lebeyibekiwe. Kodwa Elijah uma sokwendiwa lakhe altare kuthathwa inkunzi ibekwa, ubika lo uNkulunkulu wakhe longabonwa, kwehla umlilo wayishisa wayiketha lenkunzi. Ngikhuluma ngema-altare laba khona kuphi, lakhiwa
ethempelini. Ethempelini laKristu lithempeli lelingakakhiwanga ngetanda, kodwa kutholakala futhi sokukhona ema-altare labakhona kuleli thempeli nani nabonkulunkulu leba-operator kuleli thempeli. Ba-operator kanjani? Ba-operator ngendlela yalo mbuso. Angathi noma ningeva kahle bazalwane. Kumos bebakhiwa babele. Uma ubuka ngala kuKristu, onkulunkulu leba-operator ngala kuKristu, ba-operator bangumoya. Haleluya. Ngoba ngala kuKristu sikubani? Sikumoya. Netintfo takhona kufuna tibe njani? Letilwa nathi tibe kumoya. Lithi live lenkosi la. Sembuya kuwo. Oba ngifuna ukuchasisa kahle ukuthi silwa kanjani. Lithi live lenkosi la. Uma Josiah sathethe lo mbuso wafuna uNkulunkulu, wabulala wabhidlita onke ama-altare laba kakhona ethempelini laNkulunkulu. Uma sawabhidlitile onke ama-altare ethempelini laNkulunkulu, wabe sowuqoka abantu lebathithe ukuthi bavuselele indlu yaNkulunkulu, kwentiwe iminikelo lethithe ukuze kwentiwe njani? Kulungiswe indlu yaNkulunkulu. Lengiya kuko ngina kuthi uma sekwentiwe konke lokho sebalungisile, into lebalulekile leyatholakala lapha. Kwatholakala incwadi yomthetho yaNkulunkulu lebeyilotshwe ngani? Ngesandla sikaMose. Lebe ikhuluma konke lokho kumele kwentiwe ngebantwana bakwaJuda. Lebangazange bomkhulu waboJosiah nabobabwa bakwenda, kwakuhleli kuphi? Endlini yaNkulunkulu. Uma bayithola le ncwadi, bayayithatha bayayifunza. Uthi umpristi, ngithole incwadi la yomthetho waNkulunkulu, uyiniketa lelo munye labakakhethiwe bathi ngishafana. Uyayithatha le ncwadi Shafani uya nayo enkosini. Makafika uthi sesende konke nakho tende konke lokushila, kodwa kutholakele incwadi yomthetho lapha endlini yaNkulunkulu. Uyayifunza, uyifunzela Josiah makeva uNkulunkulu lakukhuluma kule ncwadi. Lithi live lenkosi wahlephula tingubo takhe. Makahlephula tingubo takhe, ngale sento lasibona sendiwe kubaba wakhe lesingazange sesihambisane naNkulunkulu, ukuthi bebakhe ema-altare bakhoda boNkulunkulu lebanye enzaweni yaNkulunkulu. Uthi Josiah, hambani niyongibutela kuNkulunkulu ngale ncwadi. Bayasuka lapha bayahamba baya kulomunye umprofeti. Lo mprofeti bokumprofeti bathi ngihulidi uma ngaphosisi uhulidi khona lapho nje. Lo umuntu wesifazane
Mabafika lapha uthi hambani nitshele lo nithumela kini ukuthi uNkulunkulu unentukuthelo lenkulu ngalendzawo lenihlala kuyo. Kumele lendzawo lenihlala kuyo uNkulunkulu ayijezise ngaletinengiso tonke letilapha kulendzawo lenihlala kuyo. Uthi kodwa wena ngoba uwendele ukuthola lencwadi watisola phambi kwaNkulunkulu, wahlephula tingubo takho, walimala ngalento lena bantu lebangazange bayenza. uNkulunkulu ngokunjalo wena utakususa ukuze ungaliboni lelilaka latalihlisa alihlisele kuleya ndzaba. Lithi live lenkosi wabe sowubita bonke wabayisa endlini yaNkulunkulu wayobafundzela lencwadi ukuthi uNkulunkulu uthini. Uma sabafundzele lencwadi lithi live lenkosi lesinqumo lasithatha bonke bavumelana naye kuleso sinqumo labakasethe, ngoba Josiya wathi uma sasatha sinqumo wabhidlita onke ama-altare laba kakhona endlini yaNkulunkulu, wabulala konke, wenda kokuthi bantu bakhonte uNkulunkulu, wenda kokuthi bantu bamati uNkulunkulu. Emini yanamuhla ngitothi uma sibuka ema-altare lakhona endlini yaNkulunkulu, kungendeka mina nawe akhona ema-altare lesiwakhile kulesikhathi samanje. Ema-altare lesiwakhile mhlawumbe langafuni kuliva livi laNkulunkulu kuli-altare, mhlawumbe inshumayelo lethile leqondzene nawe uyisuse kuwe kuli-altare ngoba uphikisana nani nelivi laNkulunkulu. Mhlawumbe kukhona lokwentekile empilweni yakho waphikisana naNkulunkulu lakusho kuwe kuli-altare lelifuna kubhidlika. Josiya uthi uma thola incwadi yaNkulunkulu wawabhidlika onke ama-altare. Mhlawumbe kunema-altare lakhiwe kithi, kunencwadi lekhona lokufuna itholakale lakithi ukuze bantu bayifundzele bantu. Njengoba ulithempeli laNkulunkulu, kunencwadi lelakuwe lefihlwe kulema-altare lakhona lakuwe leyifuna iyofunzelwa abantu baNkulunkulu ukuze bantu baphenduke ngalo leli thempeli lakunalema-altare khona. Yeyi lesakhiwo lesineke sifike make nkabinze eBabatho, kodwa into letawufika eBabatho ngileli thempeli lelinguwe. Kodwa uma kunema-altare latsite laphazamisa uNkulunkulu lakuwe, lencwadi lenguwe itawufunze kanjani eBabatho? Funa kukhuluma ngema-altare namuhla, funa kukhuluma ngel-altare
altare le lakhiwe kuwe. Le ncwadi lela kuwe ayifundzeki ngalezondo. I-altare lokungakholwa inkosi uJesu. Nilo lelenta ukuthi lento ingafundzeki. Khuluma ma-altare lakhiwe kithi. Kungabe inhlelo lelinye i-altare lelo. Ngaba kuqambe manga lelinye i-altare lelo. Elakhiwe. Kodwa kunencwadi yaNkulunkulu. Le-altare lelakhelwe etukwayo. Lokufuna ithathwe ifundwe. Ikafundwa kanjani? Uma le ma-altare solo akhe singabantu. Lebatawuthi Nkosi kunama-altare engicela ungibonise wona. Lokungatholakala ukuthi akhele kimi. Lengingawaboni. Lavimba ngokuthi wende umsebenzi. Nkosi uJesu uthi kubafundi bakhe, hambani niyoshumayela live emhlabeni wonke kuko konke lokudaliwe. Kuko konke lokudaliwe. Kodwa kunema-altare. Kwesinye isikhathi lenda kokuthi live la uNkulunkulu lingaflowi ngendlela uNkulunkulu labefuna ngayo. Lingahambi ngendlela uNkulunkulu labefuna ngayo. Akhona ama-altare lelinye la baletha lomunye umoshi kuje bathi nami simbambe eqosheni wonile. Uthi Jesu uma kukhona longabonila kimi akathathele itsamshana. Ngenxa yema-altare labakakhona kuwo akhelwe kuwo ukuthi bakuthathele itshe bamshaya. Babuka ama-altare kucala lakubo bahluleka kumshaya. Babona le-altare kulomunye kanti nakubo likhona babemethiswa. Thembi kungendeka mntwana wami ngibone ama-altare kuwo. Kodwa uma sesijaji Jesu athi Mlangeni uma Thembi oneka nje ubona ukuthi angajeziswa mjezise uma wena ungaboni. Ngoba nangimi ma-altare akho ngihluleke. Khuluma nge-altare namuhla lelingakhelwa nakuwe. Balakhela. Singalala abantu lebatawuthi uNkulunkulu boss kunema-altare lakhelwa nebanye lekungakawaboni. Ase ungibonise wona kuze ngihambe kahle phambi kwakho. Altare lakhele. Lakhele. Afuna kususa. Afuna kususa. Uyalathi
Leluhlula. Lohamba nalo uyalathi. Sinjenje nalo unelakhe. Nalo unelakhe. Kwesinye isikhathi encenye kukhuluma kwami kube ma-altare lathile akulimali boneke ungixolele la nami ngikuxolele ukuze sihambe kahle kulendlela. Singabantu abadawuthi boss nami asewungixolele ukuze ngihambe kahle kulendlela. Ngoba kunetinto lofike wangena nayo. Tahamba nawe tavuma nawe endleleni. Kodwa uma khona tiphambana nawo. Tiphambana nendlela yakho. Uthi Nkosi asewungibonise namuhla. Singakavali. Lokungasigahle phambi kwakho. Lokungasigahle. Lokungithusa kunye ukuthi live lenkosi live lenkosi likhona ku lashunyayelwa langena kodwa kunema-altar namuhla lasakhelwe tukwayo okungaba kuhle ukuthi namuhla Nkosi asekuzilitwe lema-altar kuze kutholakale lencwadi yomthetho lebe ingatholakali ngenxa yema-altare lakhelwe tukwayo. Side Nkosi, side Nkosi, side. Amen. Side Nkosi, Jesus. side. Yeibe ikhona lento ayizange yakhishwa kufika kwakhelwe tukwayo Jesus. yangasabonakala. Singabantu lebakawuthi Nkosi asewuzilindele ma-altar Jesus. kuze kutholakale lencwadi. Yeyi lencwadi kuthiwa beyihleli. Awubuka ihlelo emnikelweni. Fika kuthathwe umnikelo. Kushiwo yini incwadi yomthetho? Jesus. Singabantu namuhla uNkulunkulu ikhona lento iyaphila le kodwa inyethreini ma-altare lokufika akhelwe tukwayo ngabe ingabonakala. Ngabe ingabonakala. Ngabe ingabonakala. Lephahla leli ngeke lifike komatibodi lephahla. Lephahla leli ngeke lifike eJozi. Kodwa lendlu lencwadi ngiyo lefika eJozi. Singalendlu uma ifika eJozi lehleli nalencwadi tholakale ikhona ukufundwa lencwadi seyinganama-altare la imbonile. Ncebe yenkosi ite phambili tothatha inzalo funa kusukele ema-altare, kusukele ema-altare, kusukele ema-altare. Mina lokumchazayo incwadi yomthetho ikhona. Kwenziwa konke lokhu manje ikhona yona. Jesus. Amen. Bakhele tukwayo bayayimbonya osiyomsibusisi. Jesus.
Johane uthi ulizwi wayekhona umhlaba ungabasebenzi. Athi Johane konke bavela naye. Ukhuluma ngamagama athi ulizwi waba inyama wehla wakha phakathi kwabantu, kodwa abantu abamazama. Hallelujah. Incwadi yomthetho yayikhona esikhathini saboHezekiya. Ilandzelelwa kwanela khamba Hezekiya, isizukulwane sakhe sayikhohlwa, kodwa ikhona. Ngalamanye amagama yayikhona ihleti ethembelini labo, kodwa bazange bayazi. The same old religion lebekade seyilahliwe idemini, uma kususwa ema-altar ebantu yavela kahle, yavelela kumpristi. Wanela umpristi kuyithumela enkosini. Glory to Jesus. Inkosi yasho ukuthi into lebeseyifuna umlomo waJehova, ngoba siyibandla nasifike nzawo umlomo waJehova singawufaka. Ku-old generation umlomo wasimakathe wawukhuluma izwi linye, naku-new religion umlomo wasimakathe wakhuluma into yinye. Ngamanye amagama kwasekuvela ukuthi ukukhuluma kwaNkulunkulu uma kulalelwa kwentiwa kudosa intention yaNkulunkulu. Ngaleso sizathu lebekade sokuthunjiwe empilweni yethu kuyalandwa, kubuyiswa ukuthi umlomo kaJehova usukhulumile. kaNkulunkulu ngoba unehluleli lomuhle. IBhayibheli lithi kuyathambiso takhathiwe phansi. Futhi uthi nakakhuluma kuDavide, uthi Davide unyawo lwamagole wakhe akavumi uNkulunkulu ushelele. Uma athi ngibona usomuhle odela ukuphila kwakhe ngenxa yezimo, noma ngabe setilahliwe dadini, uma tibuyela kuye the same old religion diyavusa nebekade sokulahlekile. Hallelujah. Wathi besitokhunjula abazalwane kuthi unyawo lesihamba ngalo silusha silolana namhlanje. Nyawo losibeka ngalo thiva kubona unyawo lesikhathi sesiko, kodwa unyawo nolwashikilele baphakathi. Ngoba neJesu nasikhuluma ngayo lithi wafika wakha phakathi kwabaJuda, bambone ngumphanga ekusela, bambona kulophakeko utenda yena utenda uNkulunkulu nasemhlabeni, kodwa live laNkulunkulu wayedela into leyodwa. Hawu bazalwane, ngoba uNkulunkulu wathanzile akavumi bazalwane ibandla lakhe lingene emkhosini eluka. Bafluka wempumelelo sekutheni uzwile na kuthi utheni uNkulunkulu. Uthi Moses nganyelama njengoba tiphephethe manje Moses etibhidlikile entendlini takho yente manje aguquke emabhuku wakho. Ngalamanye amagama yentimbo lotawukhona kuyifunza wena. Ngiyabonga mfowethu. Hallelujah. Bible lithi kwabhala uNkulunkulu ephephethe manje. Moses wathatha iphephethe manje letekuwe uNkulunkulu along the way nakuvuka timiso tebantfu nokuhlupheka lithi wathuthela wathi kuyisanafa wathi nekulusane wathalelo wakha takho lotawukhona ukuthi beletele lutithanze utinako khona nokutifisisa. Uthi phathi noma tilentiwa kuwo wakho lotawubhala kuda lotawubhala. Oh? Hallelujah. Angathaba ukuthi kwa ungakanani kakhele nokho lokhulunywe uNkulunkulu emntwini
usidudla fanele ukhulume uNkulunkulu emtimbeni lokuqala. Lokhulume uNkulunkulu emtimbeni lophethwe high blood kufanele lokhulume uNkulunkulu emtimbeni lophethwe diso. It's the same thing. Nguyitolo nguye namuhla nguye lapha akabheka isimo sebo akayilokhu uhlaselweni but the old religion umthetho lomthano awunothi nguye lokade ufuna ukhulule lenkosi. Uma ithoba ifuna kuso nawo Moses wakhuphuka kanjalo nakafika kuNkulunkulu walanda the same mthetho lebekade sowulahlile wawuphinda wawushikile wathi yehla nawo yehlela nabo wathi mulo bese bawukhohlile wathi mulo bese bangawubona wathi mulo lethi ntombi yaNkulunkulu bekade sebakhe aba-altar wabo. Bathi ngibonga into yodwa ukuthi awuzange uguqulwa kukhuluma kwabazalwane e-altar la wema waze wayovuswa benhliziyo yaNkulunkulu. Jesus. Ushintsho yinto leli mama sengithandaza sengathi ngibe nawe sengathi
Sibonga Nkosi ukukhuluma kwakho ngenqaku yakho. Moya omuhle kuvuselela Nkosi ikhaya yethu. Kuvuselela Nkosi emandleni yawethu. Siyadzinga babe kubhokiswa nokufanele kushumayela livangeli lenbuso waNkulunkulu. Nantimanto ke Nkosi siba umusa nenhlanhla. Kuthi uphinde utihluphe njena Nkulunkulu wethu ezulwini ugibele ekwemini yakho. Utotivosela nokwebelethe sekolelele kithi kunganamsebenzi. Thosini lakho ngilo lelinamandla. Ngilo lenjikisa umuntu ekufeni ngaphakathi. Siyabemukela Nkosi Jesu nasemini yantaphama. Sokukhulumela abangcwele bakho ngegama likaJesu. Yima ngakithi bayibona uyinkosi ngoba siyafuna ukuphinde ukhulumele empilo yethu. Uphinde ugibele empilweni yethu Nkosi konke lesikwendako. Kuthulise lakho igama namandla Jesu lokuphila kwethu. Thatha i-control. Tuluma bonke bonke lesiyabonga. Ngazi yakho nokubekela namhlanje emini. Siyabonga Nkosi bathi ukuthi siyakwazi ukwenza uNkulunkulu yakhonza futhi yakuthatha yakufuna. Nekhamele enye yakushawa khona lokho. Nekhamele Nkosi nangenye yebandla lakho. Ile yonke Nkosi bidela kukhonza ibandla lakho. Ize liphumele kuyafika kuwena emakhona okuhle. Njengokujuliswa nama-actors baletishumi esiphila kubo. Siyabonga Nkosi ukuthi uthobela hluleka konke futhi ulinakekele. Nakekele nabo bonke lokuphila ngempilo wenzele buhle. Father, we thank you and we glorify your holy name. In the mighty name of Jesus Christ, Father, we thank you. Amen. Jesus,